Većina današnjih influencera forsira samo materijalne stvari i vrijednosti. Vječito se takmiče ko će imati više novca, skuplje satove, skuplji auto i tako dalje. Na red za kupovinu auta došao je i Delić, a njegova priča je malo drugačija. Znamo da je posljednjih godina imao veliki broj poroka i tako upropastio svoj život. Međutim, krenuo je proces svog oporavka u svakom smislu. Trenutno polaže vozački ispit, a povodom toga odlučio je da kupi svoj prvi auto. Upravo sakuplja novac za njega i mnogi očekuju da će to biti neki skupocjeni auto. Međutim, kao što sam rekao, Delić na to gleda malo drugačije, a kako i zašto poslušajte u nastavku videa. Pare su tu i čekaju da budu iskorišćene za auto, da ne mislite da dela skamuje, da troši pare, ovo ono. Na 613 eura meni treba 1.500 za moj automobil. Kada budemo skupili ceo donation goal imat ćemo tačno, jer sam ja čoveku rekao da ću ga častiti 200 evra da mi čuva kola, da ih ne proda. Ali braće, to će biti cirkus. Brate, zašto Multipla? Možda znaš nešto što mi ne znamo. Brate moj, Multipla zato što je najružniji auto. I ja kao youtuber ću voziti najružniji auto i pokazati ljudima i klincima, brate, da je nebitno koji auto voziš kada položiš tek, jer ono ima dosta ljudi koji tek polože i onda nemaju para za neki brutalan auto, i da im pokažem burez da ću ja da ga teram na maks, a prati me skoro 200.000 ljudi, i onda ću verovatno pokazati ljudima da je to sve okej, brate, da treba da te boli kurac šta voziš. Mislim da je najzdravije imati ovakav mentalitet i po meni je ovo za svaku pohvalu. Jednostavno da nemate komplekse, da vas ne bude sramota nekih normalnih stvari u ovom izopačenom vremenu. Vrijednost auta nikada ne treba da bude mjerilo toga koliko je neko uspješan. Postoje ljudi koji imaju mnogo novca, ali vozaju prosječna auta što je sasvim okej. Ako po vama to nije okej, onda napišite vaše mišljenje u komentarima ispod. Do sljedećeg gledanja imate pozdrav od Nedatora. Ćao!